I-EFF netinhlangano letilwela inkululeko eSwatini lokufaka ikhatsi I-EFF Swaziland Pudema neSwalimo bamashele emagedeni lahlanganisa lakuleli nale-eSwatini bathi lubido lwabo lahulumende wentsandvo yeliningi nelishintsho kuti politiki luholele eshayweni kwetakhamuti ngesihluku lesolo kungakhulunywa ngako. Kwecala sicela ukukhethela ndvunankhulu wethu. Kwesibili sifuna hulumende ehlise lizinga lasishaya ngalo, sifuna hulumende ukuthi ayekele kuhlupha abantu labakhuluma ngetidzingo tabo. Lababhikishi bathi abafuni kuboswa inkosi. Lokhu kwenteka nje inkosi Mswati wesithathu ibungathi eminyaka lengama-54 budzala. I-EFF ithi lusuku lakhe lokudala kufanele lingabungadwa. The economic freedom fighters has embarked on a closure of the border gates in Mananga border here in Oshuk and in KwaZulu-Natal in Pongola to call for the fall of the despotic monarch called Mswati, who has subjected his people to a lack of democracy, banned political parties and imprisoned those who dare to question his rule, which is characterized by corruption and monopolizing the wealth of the people of Swaziland. Inkosi Mswati wesithathu icele kubusa letilwela nga-1986. Tinhlangano tepolitika tikavumele kube ingcenye elikhetfo kulelalive. Bekuvalwe emagede langena kulelalive ema-awala mbalwa. Lo mbhikisho walamuhla lo bitwe i-EFF South Africa ibambisene ne-EFF Swaziland ngumbhikisho lohloselo kwekuthi kumiswe umthetho wa 1973 lapho khona onke amandla eMaswati lawathola nasithola inkululeko nga-68 athathwa abekwa endvodzeni yinye nemndeni wayo. Lababhikishi batambe kungena kulelalive ngenkani kepha tiphathimandla takulelalive tibancabele imitamo yokutfola kuphawula lekubuya hulumende wase-eSwatini akumange kube impumelelo.